Zimska gondola kao najduža panoramska gondola na svetu ima za zimsku sezonu pripremljene različite sadržaje. Međustanica je već zaživela i to u narednom periodu očekujemo da bude sa još više posetilaca, ali svakako neke od interesantnih stvari koje mogu da pomenem za zimsku sezonu, to su staze za nordijsko skijanje i besplatni časovi upravo tog nordijskog skijanja ovde na Međustanici, sa idejom da na neki način relaksiramo kako mlade ljude, tako i porodice, to i za decu i za odrasle, uz pomoć naravno našeg smučarskog kluba koji će raditi na tom treningu, da kažem, i nekoj kraćoj obuci, da popularišemo taj sport, popularišemo prirodu, zimu, prosto uživanje na snegu. Takođe, osim toga, planirane su različiti sadržaji na vrhu u smislu ugostiteljskih sadržaja, da ljudi dok se skijaju ili ako idu panoramski da obilaze Zlatibor i da se voze gondolom, da mogu da popiju neki vruć napitak. Tu će biti igralište za malu decu koja recimo ne skijaju i uz to planirano je da nakon skijanja u tom nekom periodu oko 4-5 se organizuje kratak zabavni program za sve one koji žele da produže taj svoj boravak na snegu još sat ili dva. Naravno, u sklopu sa tim planirano je otvaranje zimske sezone početkom decembra i još neke dodatne aktivnosti u smislu popularizacije kako suvenira, prirode, relaksa, svega onog što u stvari na Zlatiboru, u čemu možete da uživate čim izađete iz tog urbanog dela. Osim zimske sezone koja zaista privlači veliki broj turista na Zlatibor, i januar i februar onako su poprilično popunjeni ovde, mi smo već isplanirali aktivnosti i za letnju sezonu. Tokom leta ovde nudimo različite antistres sadržaje i tretmane, jer prosto boravak u prirodi sam po sebi i gledanje u zeleno u stvari nas relaksira, oslobađa od stresa. Rad rukama, nekim zanatima, sve nam to, da kažem, oslobađa mozak i na taj način nas nekako relaksira. Tako da smo mi kroz različite sadržaje isplanirali da radimo i bars tretmane, to su tretmani oslobađanja od stresa putem dodira određenih tačaka na glavi naših gostiju ili svih oni koji su zainteresovani, korišćenje eteričnih ulja, zatim različite radionice spravljanja 100% prirodne kozmetike, dakle kozmetike od prirodnih preparata, pravljenje i degustacija domaćih interesantnih, da kažem, obroka poput kačamaka, nekih pasti koje su ovde od tradicionalnih proizvoda i tako dalje. Zatim tu je merenje telesne mase, na primjer saradnja sa čigotom, briga o zdravom telu. Tu su naravno i sportske aktivnosti, paragliding, streličarstvo i još neki drugi sadržaj koji takođe podrazumevaju te neke obnavljanje tela, dakle ne samo uma. Ono što je sledeće godine još u planu i kreće od proleća, to je vožnja brodićem ovde na Ribničkom jezeru. U najskorije vreme mislim da će ova međustanica biti i jedno stajalište za balone koji će se kretati iz centra Zlatibora prema ovom kraju, tako da zaista različiti interesantni sadržaji koje možete ovde doživeti i osetiti. Definitivno samo odmor u prirodi i ono što mi nudimo, pogled na prelepe pejzaže i negde kompletno obnavljanje čitavog tela i glave, uma, ali i organizma.